خوشکی برای هجا وەک مەسۆزدا ئەمی بەردەوامە خەلەکێن خۆ بکن دەربارەی هەلبەستا تەرازۆیا ڕەسەند. ئەف خەلەک هەن ڕێزانین پەرچەکردنە هەلبەستان. هەن ڕێزانین پەرچەکردنە هەلبەستان. یەک ڕێزانە یەکێ تیپا ئە گەردداویە مالکان دەبێ دبەک و ببە دەنگدێرە درێژ میناک بایە بەری ئە تیپێن دەنگدێر بەری ئە ئاهات ئا بێ یا ئۆ بێ یا ئی بێ دبە دبارەیە یان دداویا مالکێ جەمی یەکەم دبە ببە دەنگ درێژ ئە بەری وێ ئا بێ یان ئۆ یان ئی میناک بایە divê mînakê de dibe em vê e bikin kîtek dengdirêj. Di do dengdêrên Kurd ger ne bi tena xwe be dengdêrên Kurd ger ne bi tena xwe be yan jî ne dawiya kitêbe dibe dengdirêj dibe dengdirêj. Mînak ez ê helbestekê bihûnim em ê perçe bikin em ê binerin bê çawa ev e dibe dengdirêj. Perçekirin wek xuyayî ji wevê min rengarenk kir e kîtek bi xweyî bi tena xwe bû kîtek e zê e bi tena xwe di pêşiya gotinê de yan jî di ku de bi eger bê bi tena xwe e dibe kîtek deng kurtê nîşana wî wek me berê got baskî e zê balayê. Ji rêzanên perçekirinê me got ger ne bi tena xwe be bi dengdara bê dibe dengdirêj hel nîşana wê me kiriye bala hel bes di orta du dengdara de ye ew jî bala ye. Ez ê helbest te di dawiya kîtê de hat te kîtekê e di dawiya kîtê de hatiye dibe bask dibe deng Kurd bask me hesiban lê berî wê bes ew jî e ye bingeha wê deng Kurd di baskê lê di orta di dengdara de hat me got bû dengdirêj bû dengdêra dengdirêj me nîşana bala daye. Ez ê helbestekê kê dengdirêjî bi deng Kurtê hû dengdirêjê nim di bingeha xwe de ê Kurtê lê di orta du dengdara de hat bû bala. Bask bala 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 bask bala bask bala bala. Ya dawî di xeleka îro di tîpa û tîpa û
لگورا هونانا هلبستیه مگو تیپا او هلبسوان آزاده دبه بدنگ کرد دبه بدنگ دریش امی نها دوی مالکی ده امی بنیرن به چاوا دو اوهنه چاوا هلبسوان لگور خواه یک کر باسک یک کر بالا ازو یاری و گلا سور ازو یاری و گلا سور خویای از کیتکی او کیتکی اف او کر باسک چما جبر یاری بدود یا دنگ دریجی ری دنگ دریجی بالای چار بالا مجارك دند خلقك دند مگو چار بالا ده هلبستا ترازو ده نايم جبوه او يكم بو باسك بالا باسك بالا او گلا سور بو اف او چارینی هلبست خیال بالا باس بالا لفرجي او دست فکر بالا گل باس لا بالا سور بالا دوی مالکی دوی اوهاتن یک باس یک بالا هلبسوان لگوری خدانی جبر مگو او آزاد هلبسوان تیده باسک بینه یا بالا بینه داخلك آبی هون دخير وخشيت دمين محاولان از به پاورپوینت دا چیکم لیدنگ در نکت از نپر شارزام تیده اگر هنجوه دوی درباري پاورپوینت دی يعني جبو فيسبوكي شارزا هبن تبینیان سر ماسنجر سر خاص جمر بیجن گلکی باشی سپاسی جه ماموستا عمار موساری پر خوستان لیبراسی پروگرامی جمر شان پر زحمت بو مجه زنه شارزا متیده بمر ساز نبو دخیر و خشید بمینین دم باش